na me obi na me very bad pa. Very bad. Na me nye bad say ase betwese kan eni ade. Na me nimpanifo a na omo ye bad na nenam. Inti me yen kame emfa wo ho ni. En sabra so na rosnene. Muntimi ntwamu Tafo. Tafo area ho no de. Sabra ho na na eteso. Obusa be na YouTube no. How fun so. Me obi ho beta say me need time fat odi matem. Aka foko me say adana me yesa because boys no didi wom na de na me wo face ni ade me ye ni madwuma na ye na metifi na already na me ye adwuma but na enko that side. In fact otwema adwene esi so. For my mama akwaba adeba Xposed ye so oni abe malimo elekem kwame amega I made the ensemble enam yenua bema Wayoosi na oyem Kumewood actor ade abetubia in interview no wokasa wo kire se munim se mpempre no yenim Wayoosi ani yenim se ebre bi eba acting mu a oni ejako ene bohye papa eba acting a wo hu ejako a wo hu Wayoosi no na omo ye two party ebedu baby ofri limelight ne ma ye beti rumors bi kra kire se ye nua ba ma kra ne ho dwodwo no kakra obeye okay ba ba se ne ho beye no okay kakra no na Kumewood movie no ati abafom Kumewood movie no ye nhyeda nhwe biom for past years ne Kumewood no nkofo per kwan say ye benya solution to Kumewood say beba back ni ade how they will market and all that producers and money ade we ene ba ya ye nua be ma rasnene na obi enim so no de onim rasnene ana akabeneza na ebrebi no oyi movie ono ye de ne share gangster na tutu asem a part ene ye de ne share na ye hu ya na rasnene ne wo YouTuber or ye comedy skit ebrebi cry ye interview no say comedy skit you cry na we na nkofu bi mo cry kasa se emfata na ni ade as an actor ni ade o say ade a me ye na mo kasa ho de na de amis ade ne ye pa e na oyere no oguso eye na obi beka se onyonku bi eye den esen onua because Wayoosi kasemu no tie o kansem bi na anse no beka nsem no tie nsem Wayoosi kan yo amebubon kakra bi e de a kire wo se won ko baby e na actors ya ko hyiehia ye e na rasnene bisa Wayoosi se Wayoosi ye wo YouTube channel so woni bi e hono de o se rasnene ye ne kakra because what ye na chance debi wo so no so bi na no hwe baby rasnene abedu pa bibini se bibini a wakodu baby na obehwe ne nyonko se baby wodu no nyonko no so bedu ode ene obi a na yesa ti rasnene mboa no ma ne create ni YouTube channel efiti ase koye month bi mu na channel no start ye den rising for subscribe because aja say upe channel bi a channel Wayoosi and that means there will be kind of entertainment over there eno emu no sakan ya wakasa wo kire se eba YouTube we na amani skapa na on kan say okay tia movie o ye movie man skapa but the onya ewo YouTube musisi ano esen even embra na wo yi movie na ensema o kan no ene wo kato aso o kan se enuanom etore bi omo yi movie na nkofo sere nkofo ni ji nkofo we awokra edwe bi omo mba screen so bio na nne no omo start series omo yi sa skating kitten kakra no at least nkofo ni age nkofo from fi amono ni ka twon say oh at least you people put some smile on our face dem ko tie ensema Wayoosi eyi ano efa abra wa rasnene ebo ano e manage to me equity YouTube ko program bi wo safi iti komodi die mu na no obusa be na YouTube no how fun so me obi ho beta se me need time fat odi matem aka foko me say adana me yesa because boys no didi wom na de na me wo face ni ade me ye ni madwuma na ye na metifi na
already na me ye adwuma but na enko that side. In fact otwema adwene esi so ti ye hono me edi nkomo no ma boy bi etwa hono kakra ma me na o ka se me mfantu na o mo creative post at the moment. In fact baby ana channel ne wo no na e wo form kakra within 1 month na subscribers no every call and nkomodi e woni me di ye fututu me no me so me take step no me won say waye nua adwuma because enye obia no pese ba bia waduru no onso betimi aben ho and menim no before say ye be wura sini adwuma mu kra no yeah ti wo hunu nkomodi bi nso na akoso me ne ntem before movie the way ntem sitie nti onso nya that opportunity na so onso tell me say akwan ni nie say me so metimi fa so a ene ma me de be wura YouTube. To say they off and walk up. I more than wake up. So oh yeah. Nebwa. Ebwa pa. Zion me ntwa wontro. Every time start a movie. Sika na me je me ntimi nka price nto. But me betwa YouTube. Sika me gini month no. Nyame na mkro nie. Me hunu bi da. So oh yeah. So do you get more than 20,000 a month? I know the menka. But like when you're 20,000 now? It's 20,000. Serious? Mse menka. When you be there, like around that month? Maybe be a brother. So a month? Yeah. Then a year? Oh bra, me ntro. Me ntro. Akoko di diwie. Sorry penifo se yakasa wie. E di diwie na yakasa wie na akoko emtu badwam. Yeah. They good. Good. Wow. Yeah. Edwuma no bia ye no. Ana se nwe bi omo ye no. Obi hwa asre amasa wo yare bia. Nene man ho so ko na yare nko ne ni ho. Oh, because tembia o to na osre according to doctors, omo sre bo no nya kwantintin. Be obi ade bia omu no. Da ko pena ne nkwana na eso atwa. Enti na obi kohwe asresem a o yare bi ko anu refi bia later ansa na wasan akai. Nti enu de nyame nem de kro nie eboa pa. Ebusiafo se wo hwe video na wa hu se Wayoosi ene kasa na osato aso e kansem bi in the next video. Emra ye bisa Wayoosi se na eba se ne rasne ne etumi boa no ana Kabeneza etumi boa no na odi no wura YouTube mi a wa boa no like any obia na be sa na eba ne se na otumi nya that kind of bond or relationship. And I watch say I enkofo friend na Kabeneza no no mpo de ofre Kabeneza as rasnene na onim rasnene no na enye ne even kra ansa no bebe ono a Wayoosi ba be wura movie no onim no Tafo na personally onim no na yeka obi rasnene a udu Tafo a sabranti ne wa gini din pa na baby o nam ne ade de wa gye sa town wafa na edidi mo a ono Wayoosi wo ho no ewo mu se opo ne bra senior stage a hunu se ne wotie ni na no oni obi be se oye bad guy no cast bad guy no nche se o twese kind wo obi ni ade ba nkofo atwa ne wo hia no chale omo ye mafias then they do things no mo ye nyoma into ono ntumi fa onsan kan mfa onwedi dabi eno na fa ho odi nim rasnene into ono ne rasnene wo no there was that rapport, there was that relationship all there and what to aso a wo kan say ani iti amubedu move no train ho obesin ko wura movie no onim say rasnene so na aba movie mu no so omu say share movie ase no na there was that kind of big rapport no wo mo den omuntel dada na there was no any problem between them nti enema rasnene catching so mfa no wura YouTube no anya ne yasa all catching because they have that rapport it is ono esi baby a na ono nso ebetuma bua na ma na eden esi baby entie ensema Wayoosi ekan Minim me friend rasnene minim rasnene o Tafo sabra na onya me ye movie kra ana me so nkrofo mu ne frem o say wayo na
na me obi na me very bad pa. Very bad. Na me nye bad say ase betwe sekan ene ade. Na me nimpanifo a na omo ye bad na nenam. Intimi yen kame emfa wo ho ni. En sabrezo na rosne ne. Muntimi ntwamu wotafo. Tafo ewura ho no de. Sabre ho na na eteso. Inti no enam sati bia nam so ntimi be hu no. Ema ifa namfo je se obi ye Kİller o ye Kİller. Na bia na afi na no wo ba. Ahun de meche no. Inti amame ne benya nkitahudie. Inti firi ho no na mi de ko share movie mu ana later no so ba inti na say rapport no da ho dada. Ana de na mu abisi nei. Okay. Oba we mu I say so oni eja ko twa a lot of Usiafo aha ena mende wo ebesie eja utie Wayoosi nsɛm mu a na nsɛm a ye nanano mepanyifo eka de bia ne sɛ onyonko bi asi onua no ɛyɛ no krɛ ewiase de enye wo nua bia na do onye wo nua na be bibia ma eto bia onyonko bi wo hia won a won di won kosi bebi na kyese onyanko pompo na eden eyi wona ma because o hwɛ YouTube channel yi ebi rasini ni edu na wotumi nyamre frɛ ne nyonko sɛ amenia wo so do wo hwɛ YouTube e bebo ade a ene abrantie sebe daachi bi sɛ ne na bra bobo kosi sɛ ne besi ne bia no enipa ebe kan no wɔte ase Wayoosi de wa kan no a kyɛ ne so wono ena waye den waboa no aha ena mede wo ebesi mi amede nsɛm yi ebro no mede ne limo alikem kwame amega obetumi afrɛ me Fmčkεd yebesi hia makra baba